Semua sudah pandai. Okay, very good. Okay, so hari ini kita nak mendengar mengenai satu daripada keadaan yang melibatkan ramai rakyat Malaysia. Always got problem. Selepas 55 kita bermula, especially wanita also this problem always happen, sakit sendi. Betul tak? Always another problem. Always berlaku. And one thing I nak cakap hari ini now, apabila kita bercakap mengenai penyakit sendi, now, penyakit ini adalah satu yang harus dicegah. Jangan tunggu sampai anda dapat, baru nak cari penawar. Please don't do that. That is a wrong concept. Kebanyakan rakyat Malaysia fikiran dia macam itu. Sampai belum ada apa-apa penyakit, dia tak apalah, tak ada. Saya mana ada, saya okey saja. But bila datang penyakit, gula tinggi, sakit sendi, baru dia akan mula nak cari macam mana penawar dia. So remember, apa-apa penyakit pun, kalau boleh, please, the last week saya, 2 minggu lepas saya cakap mengenai diabetes. I think some of you all were not there. Okay, I cakap on Zoom. So hopefully I akan cakap lagi mengenai kencing manis because that's another problem. Today we talk about sakit sendi. Okay, joint pain, which is a very big problem. Now, I ada tengok gambar di sini Gambar di sebelah, okay, what you can see here is, okay, sorry. Okay, now gambar what you can see, this one here. Di sebelah kiri ialah sendi yang sihat. Okay, now apa masalah sendi di sebelah kanan? Satu masalah utama adalah keradangan. That is the biggest problem. That's why ada sakit. In English, I'll just talk a bit. Penyakit ini, keradangan dipanggil sebagai inflammation ataupun inflamasi. Now, satu benda you mesti ingat. Apabila you semakin berusia, keradangan dalam badan akan bertambah. Kalau you tak jaga kesihatan dengan betul. Okay? Ada orang cakap, doktor macam mana saya nak tahu keradangan dalam badan? Very simple. Buat ujian darah. Buat ujian darah, you tengok satu perkara yang dipanggil dalam ujian darah ada CRP, 3 huruf. CRP, protein. Kalau itu tinggi, maksud dia you got banyak keradangan. Bagus ke tak bagus? Kalau ada banyak keradangan, tak bagus. That means you're not doing well. You're not doing well. Okay, so that mengenai tulang. Okay, tulang adalah rangka utama dalam tubuh kita. Tulang adalah kuat tetapi dia fleksibel. Very interesting. Okay, and you tahu tak, satu tulang bertemu dengan tulang yang lain di persimpangan, dan persimpangan itu dipanggil sebagai sendi. Dan ini sendi. Sendi siku. Ada satu tulang sini, ada lagi satu tulang sini. Dia bertemu. So that point is called as sendi. And di antara semua sendi dalam badan yang selalu ada penyakit, yang selalu wanita lelaki selalu komplain, ialah sendi pada lutut. Why sendi siku tak ada orang pun komplain pun? Kerana sendi lutut banyak memikul beban badan. That is the problem. Especially mereka yang berlebihan berat badan ataupun overweight. You're going to have joint problems later in life. So it's very important anda make sure you maintain you punya berat badan. That is very very important. Okay, sendi and kapsul sendi ialah satu membran yang keras. Dia mencantumkan tulang, and dalam kapsul sendi ada satu membran nipis yang dipanggil synovium. I akan tunjuk you. Okay, you tahu tak dalam sendi ada cecair? Dalam sendi ada cecair berjalan because the sendi is very painful. Okay, keperluan alternatif. Ada apa dia buat? Dia ingat dia pandai. Dia makan painkiller. No, please don't do that. Please don't do that. Bila you makan painkiller, 2 organ sedang terjejas. Number 1, hati, your liver. And number 2, the most scary one, buah pinggang. Please don't do that. Painkiller once a while, okay. Contoh, semua punya rumah ada painkiller. Apa nama dia?
Panadol. All got. Panadol is a painkiller. It's a mild painkiller. Who headache, sakit kepala, demam, anything sakit, Panadol. But once a while you think okay. But ada orang makan lebih kuat punya painkiller. Ibuprofen. That's what they do. Stronger painkiller. Ponstan. These are all very strong painkillers. Be careful. Painkiller boleh merosakkan apa? Buah pinggang. And apa nama dia? Ubat anti radang sintetik. Nama dalam perubatan NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. We have that. Nowadays you can buy in the pharmacy. Many people are taking it. Please don't do that. Kalau you perlu sahaja, you akan ambil. Orang yang sihat, dia punya sendi macam ini, cantik. Ada ruang di antara dua tulang. Very nice. Sendi yang begitu cantik sekali. Tetapi dia tak jaga, tak ada exercise, tak ada langsung buat apa-apa, berat badan tidak dijaga. Apa berlaku? Ruang di antara dua tulang menjadi semakin sempit. That is the problem. Sampai bila terlalu sempit, dua tulang akan mula bergeser di antara satu sama. That is where you get the pain. Tak boleh tahan, very painful. Dan dia cari doktor lah. Pergi inject lah hyaluronic acid, pergi inilah, pergi itu, all pergi massage. Massage is not going to help. How can massage help your sendi? Because you're doing massage for outside. Cannot, because it's inside ada masalah. Keradangan yang terlalu banyak. So, hari ini saya nak memperkenalkan satu ramuan di seluruh dunia. I akan tunjuk you. Many of them ask me, mana bukti penerbitan jurnal. I akan tunjuk you semua jurnal. Now, Mango Select is there for some time, as we know. Okay, diformulasikan bukan di negara kita, tapi di Perancis, and mengandungi, this is the magic word. Bila orang tanya, apa ada dalam Nutrika? Ada apa? Mango Select, and dalam Mango Select sebenarnya Zenton. Apa Zenton? Ada dua ciri. Number one, antioxidant. Very good. Number two, anti-keradangan. Ada tak? You kena ingat dua ini saja. Okay? One is antioxidant. Yeah. It's okay. One is antioxidant and the other one is anti-keradangan. Okay? Antioxidant yang kuat, dalam sendi anda ada banyak apa? Tekanan oksidatif. Maksudnya radikal bebas. Bagus ke tidak radikal bebas? Radikal bebas langsung. Free radicals are the worst. They give a lot of problems. Some
gunakannya. Most of the good things in life is all free. Okay, drinking water, good drinking water, udara, oksigen yang sihat, pagi-pagi pukul 7, petang pukul 5.30, 6, free oxygen, sunshine. Jangan, you want to get good sunshine, 7 o'clock, 7:30 in the morning. Banyak cahaya matahari. Sekarang dia orang, you tahu, dia tak ada masa dapatkan cahaya matahari. I nak tanya, cahaya matahari vitamin apa? Bukan C. D, vitamin D. People don't want to get vitamin D from sunlight. Tapi ni buat apa tahu? Pergi farmasi beli vitamin D makan. Ayo, percuma orang kasih tak mau pergi farmasi beli vitamin D. This is what happening. Kereta ada tinted lah, semua gelap cermin, tak boleh nampak cahaya pun tak boleh masuk. Dia tak semua cantik-cantik, orang kasih percuma tak mau. So this is the problem. So very important. Kalau sendi sihat, anda boleh exercise. That's what we have. Now di dalam mango salad, kita ada alpha mangosteen dan juga gamma mangosteen. Okay, dua jenis substance yang terdapat di dalam mango salad, khas untuk sendi anda. So anybody who is above 45, above 50, I would tell you, mula dari sekarang, jangan tunggu sampai you ada sikit kesakitan pada sendi baru nak mula makan. Very important. Okay, mango salad membantu mengawal proses keradangan. Good or not? Good. Kajian makmal menunjukkan alpha dan gamma mangosteen mengurangkan mediator keradangan, mengurangkan keradangan, bahan-bahan yang menyebabkan keradangan. Contohnya nitric oxide dan prostaglandin E2. Dia akan mengurangkan keradangan. Dia juga mengurangkan bengkak. Ada orang yang sendi bengkak. Have you seen that? Oh, very bad. Mengapa? Dalam bahasa perubatan, dia dipanggil edema. But this is bengkak. So it's okay. So what happens? So because terlalu banyak keradangan. So mango salad akan mengurangkan keradangan. Very interesting. Okay. Selain daripada itu, mengurangkan tekanan oksidatif, iaitu apa yang dipanggil sebagai aktiviti antioksidan. Ada tak kajian manusia? Yes. Kajian manusia menunjukkan komponen xanthan boleh diserap dan memberikan perubahan kepada dalam UB Nutrika. Ada tak mango salad? Ada. You already have it. Actually, the three best thing you already have. I've talked about one, iaitu L-arabinose. This is very important untuk mereka yang suka manis-manis. Teh tarik lah, kopi lah, all these things. You better take arabinose. Because dia akan memberhentikan aktiviti sukres supaya gula lambat serap. Number 2, mango salad. Number 3, Cerebron F. I'll talk about that another time. This is for people who nak kulit yang berseri dan licin. That is what we have. Okay? Then sangat penting mengurangkan ketidakselesaan sendi, and didapati bahawa mango salad kaya dengan alpha dan gamma. Okay, mangosteen, pengurangan sakit tisu lembut. Many people, dia ambil Nutrika 1 minggu, oh better man, now I can exercise. Dulu I exercise 10 minit sudah sakit sendi, but sekarang tak ada. My kesakitan sendi sudah mula berkurangan. Why? Antioksidan, anti keradangan. Okay, kajian melibatkan 24 orang. Bukti awal, mangosteen. Ini journal dia. Dan journal 2015. Short pain management. Journal pun ada. Semua bukti-bukti. Dan clinical trials. Okay, merekodkan kajian rawat 12 minggu untuk ketidakselesaan lutut. Ini penyakit apa? Penyakit osteoarthritis. Many people got osteoarthritis nowadays. Sakit sendi. Mainly wanita. Lelaki lesser. Lelaki later in life. After 60 it comes. Wanita it comes earlier. Because menopause and all the problem. So wanita normally is earlier. Okay. So 95. Inilah slide yang paling penting. Dia menghalang enzim yang menyebabkan keradangan
Dia mengurangkan cytokine, mengurangkan keradangan, dan yang paling baik, dia melindungi rawan anda. Because kalau rawan rosak, habis, your sendi is gone. So dia memelihara rawan dan sokong kesihatan sendi. All of this dilakukan oleh Zenton, Alpha and Gamma Mangosteen yang terdapat. Okay, berapa hari? 7 hari lah, 5 hingga 7 hari. You can feel the difference. Okay, you can feel the difference. Ada tak kesan sampingan, buah pinggang? Tak ada, nothing. Why? Because this is natural. Daripada mangosteen, tak ada apa-apa ubat ke, tak ada apa-apa. It's all mangosteen, mango select, as we can see. Then, ekstrak tulen buah manggis tanpa bahan kimia sintetik yang berbahaya. Nothing to worry. If I'm giving you painkiller, then you scared lah. Nak ambil satu, okay. Tapi ambil selalu tak boleh kan? So better, this one you can take every day. No need to worry because it's natural. Then, 3 komponen yang bekerja bersama-sama. Number 1, Mango Select, anti-inflammatory. I baru cakap, anti keradangan. You kena ingat, 2 point kena ingat, anti keradangan. Number 2, Moringa. Moringa ialah satu daripada bahan. Ada tak dalam Nutrika? Ada. You tahu tak Moringa ada berapa mineral dan vitamin? One of the highest in the world, 92 vitamin dan mineral. I think the next time we have to have a bigger room. This room is a bit too small lah. Okay, I'm sorry for those people who are standing. I minta maaf, okay, because it's okay. You have to get a bigger room. Tell the boss later. Okay, and then ada tak alfalfa? Yes, untuk menyokong cartilage. So all of that you have. 3 bahan aktif yang saling lengkap melengkapi untuk pendekatan holistik terhadap kesihatan sendi. This is the age where the sendi becomes quite bad. 60, 70, always people complain. Okay, bukan sekadar kelegaan sementara, dia memberi kelegaan berterusan. That is the good thing. Ada tak penyelesaian saintifik? Yes, ada kajian klinikal. Selamat untuk digunakan jangka panjang. You don't have to scare. And nutrisi selular untuk pemulihan. Very important. Okay, so what you have to do, mulakan dengan Nutrika, suplemen yang menggabungkan Mango Select, Moringa, Alfalfa. Okay, rasai perbezaan dalam seras. Give a 1 week. Monday you start, by the following Monday you can see the difference already. Okay, you can see the difference. Jangan langsung tak ada exercise. Kalau orang yang tak boleh exercise, you tak boleh pergi gym, tak apa. You tak boleh bersukan, tak apa. You tak boleh berenang, tak apa. Tapi satu exercise percuma, semua orang boleh buat. What is that? Walking. Can you do that? I'm sure you can do that. Walking is free. You tak payah bayar siapa-siapa, you run. You jalan di tempat anda. You beli satu kasut yang bagus, tebal sikit bawah dia punya pelapik, and you cari kawan, you jalan. You can do that. You tak boleh buat 3 kali seminggu. You can do that. Bila you berjalan, you punya sendi, tadi kita ada cakap, memeras, melega. Memeras, melega. Nutrien oksigen masuk, bahan buangan akan keluar. Walking everybody can do. Come on, you cannot give me a reason I cannot walk. That is very bad. Free of charge. Tak payah buat apa-apa. Exercise. Betul-betul sakit, duduk atas kerusi, tak boleh berjalan, teruskan kaki, luruskan kaki, bengkok balik. Luruskan kaki, bengkok balik. All of this you can do. Berdiri and tolak ke arah dinding. All of this you can do is free of charge. Ini untuk orang yang betul-betul langsung tak boleh exercise. Simple macam ini boleh buat. You mesti exercise. Kerana bila you exercise, peredaran darah bermula. Your blood mesti beredar. Takkan you duduk saja. You tahu tak hari itu ada keluar dalam satu petikan. Dia cakap orang yang duduk di hadapan komputer 8 hingga 10 jam akan mati lebih awal. Scary. Why? Because there is no blood circulation. Ada orang 10 jam tercegat saja depan komputer. Makan pun sana, minum pun sana, berdiri pergi
tanda saja. That's all. Langsung tak ada benda. Very bad. That is the worst. Itu punya kerja yang paling teruk. Very unhealthy. Don't think it's good. I'm very happy. I'm in front of the computer. I'm very clever. No, that is the worst. Very bad. So please, you can make a change. You kena lebih proaktif. Tak boleh tunggu sampai dapat penyakit baru nak buat perubahan. Cannot. Formula eksklusif dari Perancis disokong oleh saintis dan kajian klinikal antarabangsa untuk kesihatan sendi yang optimum. Dr. Harish, mana you punya senarai jurnal? That semua senarai jurnal. Agro Food Industry 2015. Mangosteen extract, short term pain management. Okay, mango select digunakan untuk ketidakselesaan tisu lembut. Ada tak? 2015, 11 tahun dahulu dia sudah tahu bahan ini adalah sangat berguna. Number one by one. Number two, bila ini? 2007, Food and Chemical Toxicology. Kajian menunjukkan alpha dan gamma mangosteen mengurangkan apa? Mediator keradangan. Dia ada aktiviti anti keradangan. Bagus tak? Bagus. Jurnal yang kedua. Ada lagi? Ada. Okay. Food Chemistry 2009. Kajian manusia, penyerapan dan aktiviti antioksidan yang kaya dengan apa? Xanthone. So all of this ada. Semua ini jurnal, bukan saya cakap, bukan saya pergi cari sendiri, saya type sendiri. Tak boleh, ini semua jurnal. You boleh cari, you can get all of this. Nombor 4, 2002. Okay, Biochemical Pharmacology. Kajian mekanistik yang penting menerangkan bagaimana mangosteen mempengaruhi laluan anti-inflammatory, COX and PGE2, prostaglandin E2. Ada lagi, 2019, ulasan menyeluruh mengenai fitokimia dan aktiviti farmakologi manggis. Boleh digunakan sebagai rujukan latar belakang. So many. Lagi, nombor 6, 2008. Sifat antioksidan, anti radang dan farmakologi. And this is natural. You tak makan bahan kimia pun. Ini daripada buah manggis is natural. So normally what happens? Bila natural, siapa tak happy? Biasanya syarikat-syarikat yang jual ubat, dia tak happy, cakap, ada bahan semula jadi ya. Ini bahan semula jadi. Because mereka nak apa? Dia nak dia punya ubat orang beli, painkiller lah semua ini. But that is not good. You have to use natural product. That is better. Very interesting. Tengok rumah kita ada banyak natural product. Kunyit. Kunyit, you tahu tak? Orang Melayu dan orang India, do they use kunyit? Masakan, banyak guna kunyit. Kunyit adalah anti-inflammatory. Tapi siapa-siapa pun tak boleh cakap kunyit itu, okay, dia punya kunyit, dia adalah, okay, it belongs to them. You cannot tell that because belum tak boleh patent. Ini bahan makanan. Siapa boleh patent kunyit? Tak boleh. So these are all natural things. Ini soalan untuk mereka, untuk business. Now we come a bit on the business. What is USP? Unique selling point. Unique selling point. Very good. Orang akan tanya, apa you punya mango salad unique selling point? Number one, dia ada xanthone yang distandardkan. Okay, bukan sekadar ekstrak manggis, dia adalah ekstrak yang distandard, piawaikan kepada dua xanthone, alpha and gamma mangosteen. We have the dose 600 milligrams a day. Number two, okay, banyak produk sendi tradisional. I think we know lah. 15 tahun dahulu, semua orang cakap mengenai apa? Glucosamine. Pernah dengar tak? Glucosamine, chondroitin, semua ini. But the problem is, mango salad mempunyai pendekatan yang agak berbeza kerana dia mengurangkan keradangan dan mengurangkan tekanan oksidatif. Radikal bebas. Okay? So what is the positioning? Menangani salah satu faktor utama, iaitu ketidakselesaan. Mengapa sendi tak selesa? Kerana keradangan. It's inflamed. Okay? Dan juga tekanan oksidatif. Nombor 3, multi-target approach. Okay? Ini satu perbezaan yang boleh digunakan. Xanthone memodulasi laluan keradangan, tekanan oksidatif, sokongan keselesaan sendi. Berbanding dengan collagen.
Collagen menyediakan asid amino, glucosamine, chondroitin hanya fokus kepada rawan. Tapi sini kita fokus kepada rawan nak mengurangkan keradangan. You fokus kepada rawan tapi radangan tak turun macam mana? That is the problem. These two fillers kalah because dia tak boleh kurangkan keradangan. They only can pelihara the rawan. That is the thing. Okay? Ada tak data manusia? Yes, we have data manusia. 20 individu yang keselesaan bertambah baik selepas 5 hari, and kajian klinikal yang lebih besar selama 12 minggu dengan 95 peserta. So we have journals. Tak payah takut. This is not I'm telling you today, you dengar cakap saya pergi, okay, type sendiri, cannot. Ini ialah daripada bukti daripada journal. Okay, so this is what inilah berbeza. Ada yang cakap, Dr. Harish, saya ambil chondroitin lah, saya ambil glucosamine lah. But the problem is, glucosamine, chondroitin lama ada, tetapi bukti klinikalnya tidak konsisten. Ada data cakap dia okey, ada data cakap dia tak ada perubahan, sama sahaja. So that is the problem with glucosamine. So what we have, Mango Select menawarkan pendekatan berasaskan xanthan, mangosteen dan modulasi keradangan, mengurangkan keradangan, mengurangkan tekanan oksidatif. So that is the talk for today. So boleh ingat, anda tanya lagi satu kali, dua benda yang dikurangkan oleh Mango Select xanthan. Number one, mengurangkan keradangan. Number two, mengurangkan tekanan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. So you have these two. And apakah tiga bahan yang bekerja secara sinergi di dalam Nutrika untuk sendi? Number one, Mango Select. Number two, Moringa. Number three, Alfalfa. Remember MMA. Moringa, Mango Select, Alfalfa. So you are very lucky because anda sudah mengetahui rahsia. So please, mereka yang belum menggunakan Nutrika, you boleh beli perfume mahal, you ada duit. This is for your masa depan lah. Kalau you ada orang tua di rumah, you got your father or mother yang 60, 70 years old, you tak payah nak beli dia pakaian mahal-mahal, you give them Nutrika once a day the session. Senang sahaja, you bancuh dengan air, or you just makan and minum serta air and you drink it. Give your old people, this is the good thing, because old age, this is always a problem. Sendi is always a problem. And sendi yang selalu mendapat masalah ialah sendi lutut. It's always your knee joint. Nowadays, orang pergi buat apa? Knee cap replacement. Tahu tak surgery? Dia pergi buat surgery lutut. Dia buat satu. Ada orang selepas itu baik, ada orang tak ada. Become worse. Bagi teruk. So, mana yang muda-muda 50-60 tahun, start today. Don't wait until tomorrow. So you have got one solid thing inside your Nutrika yang dipanggil sebagai Mango Select. Khusus untuk your sendi. Okay, remember, kalau you nak buat ujian darah, I tell you, siapa-siapa nak buat ujian darah blood check up, check your CRP. CRP. Nama penuh dia C-reactive protein. Check. Kalau your CRP is high, that means your body got a lot of keradangan, which is bad. Very bad. Keradangan tak bagus lah. Tak bagus. Biasanya penyakit-penyakit seperti apa? Penyakit-penyakit seperti diabetes, cancer, all keradangan very high dalam badan. So please, kalau boleh, cuba kurangkan your inflammation. Okay? And I baru cakap di one of my last talk, the main utama, the musuh yang paling teruk, yang semua orang di rumah ada, musuh berwarna putih. Apa nama dia? Gula. Pandai, semua pandai ya, very clever. Gula, that is the worst poison. The biggest poison in the world, gula, warna putih. Number 2 poison, also warna putih. Semua orang di rumah ada, garam.
Garam yang terlalu banyak merosakkan buah pinggang. Better know that. Siapa yang suka kicap-kicap, oh sedap lah cecah-cecah kicap. Makan Ajinomoto banyak, sodium all. Better be careful. Makanan berproses, ini chip sedap lah. You are taking a lot of sodium. Sodium is not good. And musuh berwarna ketiga berwarna putih yang tidak baik untuk sistem penghadaman ialah tepung gandum. This is the third one. So ingatlah, you pandai-pandai sendiri, you balik, you tahulah apa nak buat. Saya tak cakap you berhenti sama sekali. Kurangkan mana yang boleh. Boleh kan kurangkan can one. Mana yang boleh. Boleh kan kurangkan can one. Balik rumah pukul 9. Then I mandi. Then I rehat. I makan pukul 10. So late And then 10:30 I tidur. How can you do that? Cannot. Bila you buat itu, paras gula berpuasa bertambah, insulin bertambah. You merosakkan kesihatan sendiri. Dinner must be early. Cannot be late. Why you eat dinner so late? Ada orang dia supper. That is worse. Pukul 11 macam tikus pergi cari makan. Please don't do that. Very bad. Please, you mesti pandai sendiri. Okay? Very important. I think now with Mr. Eddie, I don't know where is Mr. Eddie. Okay, I will open the floor. Is Mr. Eddie around? Yeah. Okay. Mr. Eddie, can I open the floor for Q&A? Can. Okay, we'll open the floor for Q&A. We'll take a few questions. Okay, until Mr. Eddie give me the signal. 15 minit boleh? Okay, 15 minutes. Anybody got any Q&A that you want to ask me? Yes, question. Hai doktor, saya Nurul. Saya nak tanya, jika kalau tulang rawan sudah rosak, adakah Zenton boleh membantu saya? Zenton kalau rawan sudah rosak, Zenton tidak akan menyebabkan ia rosak dengan lebih lanjut. It will stop there. That is what we can do for you. That's why I say it's better if you start sebelum ada sakit sendiri. Okay? So kalau dia akan, it will stop it there. It won't become worse. Kita akan terus lagi. It will stop the thing there. That is Zenton from the mango salad. Okay? Answer. Next question, number 2. Yes. Saya punya kawan, dia ambil 2 kotak kecil, dia sakit lutut terlampau sangat. Lepas tu makan ketika tu, lagi ada 2-3 sachet lagi, tapi dia tak ikut saya petang tadi, dia lagi sakit. That is, ini akan mungkin berlaku. Sometimes some people, dia punya sendi kerosakan itu terlalu banyak, terlalu rosak, very bad already. Damage-nya terlalu banyak. So what happen? It will take a longer time. Kalau sendi pada rosak pada bahagian permulaan, then it will take about 5 to 7 days. But berapa umur kawan? 50 plus Dia already. nampak macam mana, tak pernah makan lagi lebih kan macam mana? Sama, jangan dos yang sama. Okay, dos yang sama, but it will take time. Kalau sendi anda sudah rosak dengan teruk, dia akan mengambil masa untuk memberikan keputusan. Because ini bukan dadah. Ini bukan painkiller. You makan hari ini, esok sudah okay. Cannot. That is ubat-ubat barat. Western world drugs can do that. You hari ini makan, esok sudah okay. Ini bukan. Ini ialah satu bahan semula jadi yang akan mengubati penyakit dari akar umbi dia, which will go to the roots of the problem. So it will take time, at least a month. Bermakna bagi dia terus lagi. Teruskan 1 or 2 sachet a day. If your sendi is very bad, at least 2. Satu pagi, satu malam. 2 sachets. Your sendi is quite bad. For people who are maintenance, still healthy, very little problem, no problem, 1 should be okay. Okay, 1 should be fine. But you must, kawan, kena ada exercise sikit-sikit ada. Sikit-sikit duduk, boleh luruskan kaki, bengkok kaki, boleh buat apa? I know, you must do slowly, mesti ada pergerakan, dia langsung tak ada jalan.
Okay, but you give lah 1 to 2 sachets. Okay, it'll take time because kerosakan is quite bad. Okay, next question number 3. Lelaki tak ada tanya, semua pandai dia. Oh, lelaki all new question, semua pandai. Okay. Semua sihat. That's why I tell you what, joint pain is always the female problem. Because after menopause, all the problems start. The pain is one of them. Because menopause, selepas menopause, berat badan akan mula meningkat. Metabolisme turun, and that is where sakit sendi akan. So please, if you have, come on, if you have the money, I'm not sure about the price of one box of Nutrica or one sachet, I'm not sure. But if you have the money, you can buy all the perfume and everything. You can buy handphone. But this one is for your masa depan lah. You sedang labur untuk kesihatan masa hadapan. I'm sure you can do it. It's not that difficult. And at the same time, you makan Nutrica, you must exercise also. Simple exercise bagi mereka yang masih boleh berjalan. Berapa orang ada exercise every week? You. 5-6 orang lain semua buat apa? Shopping. Ayo. Ada exercise Cannot. Itu konsep yang salah. Ada orang cakap saya makan Nutrica tak payah exercise. No. That is a wrong concept. You cannot do that. You must do that. Simple lah. Jalan-jalan free one. Tak payah pergi gym semua mahal-mahal. Okay, any more questions daripada yes? Say one after the dialysis. Jangan nanti sebelum dialysis. Selepas dialysis. Boleh? Siap. Very good question. She asked a very good question. Ada yang ada darah tinggi, dia makan ubat hospital. Boleh tak makan Nutrica? Boleh. Tapi jangan makan serentak. Don't eat at the same time. Jarakkan 1 hingga 2 jam. That one you can do. Don't ever take all the nutrient supplements. Don't take all together. Tak boleh. Because badan anda tak boleh serap banyak-banyak. You boleh tak makan sarapan tengah hari, makan malam 1 kali? Boleh? Boleh kan? Simple question. So ini pun tak boleh. You kena ambil jarak 1-2 jam. Your darah tinggi punya ubat and your Nutrica. And please, jangan berhenti ubat doktor tanpa keizinan daripada doktor. You cannot stop your own self. Because we are not doctors and tomorrow I tak mau ambil lah. I mau berhenti. Cannot, you cannot do that. Be careful. Okay? Of course, you take Nutrica for a long time. Ada banyak antioksidan, ada banyak mineral. What's going to happen? Slowly, your darah tinggi akan mula berkurangan. Then, you tak apa. Bila lawatan doktor seterusnya cakap, darah tinggi sekarang sudah kurang bacaan. Doktor cakap, okay, I kurangkan dos. That is the correct way. Doktor kurangkan. Because bukan you sendiri kurangkan dos anda. Okay? Any more questions? At least it's still open? Yes? Kalau nak makan lebih, boleh tak? Boleh. Can. You can take 1 to 2 sachets without, no problem. Lebih lagi bagus. Okay. And no problem because everything there, all the 18 bahan is all natural. You are just taking from vegetables and plants and everything. Everything is natural except for the collagen is from fish, I think so. Everything else is plant-based, so you are safe and sound. There is no drug in Nutrica. You are very safe and sound. I mean more than 3 like that. But why you take so many? 1 to 2 is how old is the person? Macam masa Duit banyak lah tu. macam contoh dia tengah sakit. Okay, like my daughter lah, dia demam. Waktu demam tu I kerap pagi. Maybe that time sakit that few days you can give dose tinggi a bit. Yeah. After that kembali kepada dose yang sama. Okay, don't give Untuk so masa high. sakit sahaja. Can only when you're not well. Okay. And question? Now those who have cancer, you may have to take higher dose. Okay, at least about 2 to 3 sachets a day is okay. 1 in the morning, 1 at noon, and 1 at night. Every Now, 8 hours Sorry? Yes, every 8 hours. Correct. Okay, every 8 hours. Now, cancer.
cancer, you mesti berhenti makanan yang diproses. If you're going to eat all the fast food, burger lah, apa, sedap lah, ayam goreng, cannot. Your cancer is going to become worse. Cancer, barbecue food, satay, tutup. No more already. All of this must stop. Cannot already. And kalau boleh, let me tell you, ini daripada journal. Those, siapa-siapa you tahu, kawan-kawan siapa ada cancer, makanan daripada sumber haiwan kena kurangkan ke tahap yang minimum. Ini termasuk susu. Susu daripada animal kan? Susu from plants what? Susu is from animal. Susu, soya is okay. Soya is plant. Susu is the problem. Almond milk is okay. Okay, all of that. Walnut milk is okay. All of that is okay. But milk, ice cream, shake, all of that is bad. Cancer patients, give them very little. Ikan is okay, it's not so bad. But not kambing, lembu and all of that must kurangkan if you have cancer. You cannot take that because it will make the cancer cells more. And sugar, gula juga kena kurangkan pesakit cancer. Gula natural tak apa. Gula tambah-tambah kopi, teh, condensed milk. Ada orang suka condensed milk. Oh, sedap lah. Oh, but it's very unhealthy. A lot of sugar. So you must pandai-pandai sendirilah. You must. Now, dalam kehidupan, anda kena gunakan formula 80-20. Apa 80-20? 80 daripada masa you kena jaga. 20% you boleh enjoy. Okay, tak apa. 20% you boleh enjoy. Tapi sekarang ni orang ni sangat pandai. Dia cakap boleh, saya mau berbalik. 80% saya mau enjoy. 20% saya mau jaga. Cannot. That won't work. Cannot. Then you will have problems, health problems. Okay. Jadi ni selalu keluar orang 35 tahun heart attack. 35 tahun, 45 tahun heart attack. Serangan jantung. So young people getting heart problems. 40 tahun darah tinggi. Macam mana darah tinggi 40 tahun? So young. Stress. Stress is the worst among all. Remember, bila you stress, gula naik, tekanan darah naik, keradangan naik, everything is going to go up. So stress, duit lah, duit, okay, and then duit terpaksa gunakanlah. You supposed to pay all the bills. Belanja pun naik lah, because you kena bayar bil doktor semua. Doktor will be very happy. Oh, bagus lah you datang lagi banyak kali saya. Doctor will be happy. Yes, question. 1 minute behind. Untuk pesakit buah pinggang, apa advice you? Pesakit buah pinggang, you still have to do your dialysis, okay, as 3 times a week, Monday, Wednesday, Friday, or Tuesday, Thursday, Saturday. You must do, okay. And saya sarankan pesakit buah pinggang, you take the Nutrica after the dialysis, not before the dialysis. So that, because normally pesakit buah pinggang, they very tired after dialysis. They are so tired. So give them the Nutrica. Give them, they will feel a bit more energetic. Ada yang selepas makan Nutrica, they can start driving. Dialysis patient, wow, can start driving. They feel better, much more energetic. So you can give them. Potassium dia tak ada effect. No, this is natural, quite natural. But once a while, just check the levels. Is it okay or not? Monitor the potassium. Potassium tak boleh terlalu tinggi ya. Be careful. Potassium, bila you buat ujian darah jangan kamu okay. Potassium check also mesti dalam julat. Kalau your potassium is high, oh, it's dangerous. It's a medical emergency. Be careful. Potassium, better write down. Curah cakap 2. One is potassium, one more is CRP. Okay. And siapa nak buat ujian darah, apa yang lebih penting daripada bacaan gula berpuasa ialah apa? Siapa tahu? HbA1c. Tak boleh ingat, ditulis. HbA1c memberikan purata bacaan gula 3 bulan. Oh, that one is better, man. Macam mana 3 bulan ini you bacaan? If lebih daripada 7,
that means you tak jaga you punya makanan. That means it's bad. Some people that they got HbA1c, one patient 11/1. Oh my god, the HbA1c. Then I ask the uncle, you apa buat macam ni? Dia tak adalah, saya tak ada makan apa-apa. Tapi 2-3 minggu lepas saya everyday makan durian. Ayuh. Oh my god. Tak ada buat apa-apa but everyday wala durian. Cannot lah like that. Durian is so high in sugar. Sedap. Banyak gula. I know it's sedap. But sugar is high. This gula banyak kan? Durian banyak sugar. Satu biji. 1-2 biji organisasi hantam satu kali betul-betul hantam. Satu je doktor, satu bagi. Yes. Next question. Last question. Last question. Okay. No. We'll give the Dalam nutrika kita nak tahu kita ada collagen. collagen. Yes. Adalah ikan kan? Yes, correct. So, macam sekarang ni kalau orang yang dialysis kebiasaan kalau duduk hospital doktor akan bagi makan ikan yang ada sisik. So maksudnya kita punya collagen tu ikan ada sisik ke ataupun yang tak ada sisik? That one you have to. That one is the trade secret. That one they won't tell because mana sumber dia the company won't tell normally. Okay, that one you have to ask the big boss of Life Nutrix because that is a trade secret. They cannot tell you from where the collagen because orang copy then cannot. Okay, but don't worry, we got collagen and the collagen and we got Cerebron F. These two things will make sure that your skin is healthy. So you don't have to worry. Okay? So you don't have to worry. Okay, I think I'll take one last question. Last question. Then we'll take one last question. We'll come back again. Mr. Eddie. Kita ada topik, nanti doktor, next topik kita nak cerita pasal Cerebron F. Cerebron F. But tempat kena besar. Kita akan renovate nanti. Because orang ada tempat duduk lah. You ada dewan lagi besar ya? Ada, tapi nanti kita akan Because mesti banyak orang berdiri dia mau cari kawan datang sini lagi. tapi doktor, apa-apa pun doktor kita bagi tepukan pada diorang sebab diorang sanggup stay. Ya. Semua orang berdiri pun nak ambil ilmu. Very good, very healthy. Yes sir? Kencing manis. Oh my god. How old are you? No, you berapa Kencing umur? manis dan kencing kawan lah. So young lah, very young. Okay, kencing manis darah tinggi, okay? Aku nutup pun sakit. Okay. Jadi sekarang saya makan ubat. Dari sini saya sudah okey. Okay. Border lah. Borderline, okay? Main pun border. Borderline. Gaut pun dah tak ada. Okay. Lepas tu lutut saya sakit. Saya makan benda ni baru hari Ahad. You just started. It will take time. It will take some Tapi time. bila saya makan pagi 3, tengah hari 2 dengan Oh, so many makan. Oh. lepas tu saya makan di Tak boleh sini. nak cuba baik. Saya angkat tangan kan. Dia macam ada kebas. Don't take your overdose. Don't take too much. How can you take 6 sachet a day? It's too much. Saya memang ada salah sikit lah. I know. You take about maximum for your level. Your everything is borderline now. Semua dalam sempadan. You take a maximum of 2. You'll be okay. Not too many. 1 pagi, 1 malam. Kurangkan itu. It's too much. Okay. At the same time, simple exercise. Ada buat exercise? Do some simple exercise. Tapi lutut saya bukan masuk. Baca. Dengar. Dengar. 5 hari makan. Hari Ahad baru mula. Hari ni baru hari apa? Rabu. Lutut. Sudah okey lah. You see. That actually confirm. Dia pakai doktor. Dia pakai doktor. Saya punya dah tutup saya 4 kali. Hyaluronic acid. Lepas tu dia nak operation. Ah. Saya tak nak. Somehow the operation is very complex, very complicated, very expensive. Okey doktor, 5 satu hari. Even you makan 3 satu hari tu should be fine. Okay, you took extra, but you see within 3 days, 3 days is very fast. Very fast, it's very good. Timing dah habis. No. But you kurangkan the dose a bit. Okay, Kurang kurangkan. saya sepas sikit kat sini. Just kurangkan the dose a bit. Okay, thank you very much everybody. I hope you enjoyed the session today. Seronok tak? So we will definitely come back. Then Encik Eddie akan beritahu you bila talk seterusnya, bila talk Zoom, ni semua Encik Eddie dia ada dia punya timetable. Saya pun tak ada. Hanya Encik Eddie saja tahu semua. Okay?
So Encik Adi akan beritahu anda. Thank you very much. I akan berjumpa anda lagi pada masa hadapan. But please remember, satu saya nak katalah, mencegah lebih baik daripada. Okey, kita bagi tepukan yang kedua untuk Dr. Haris semua. Okey, nanti kita akan bawa lagi Dr. Haris sebab minggu ni kita ada satu lagi program dengan Dr. Haris tapi Zoom in English. Oh, boleh join. Okey, siapa-siapa kalau ada kawan-kawan yang selesa dengan English boleh datang Zoom. Dan next setiap bulan at least 1 minggu sekali saya akan bawa doktor datang ke HQ. Okey, baik. So, saya nak tanya siapa yang belum lagi makan program kita? Kalau boleh angkat tangan. Yang belum makan. Yang belum jadi ahli dan belum makan. Kat belakang. Ada kat belakang. Bos belakang bos. Ada siapa? Tengok, angkat saya nak tengok. Ada kat belakang. Satu orang. Okey, lagi. Dua. Okey, akak dah makan belum kak? Dah. Itu apa? Dah. Belum kak. Belum daftar belum kat makan hari ni. belum daftar kat Maksudnya tak pernah makan. Tak pernah makan apa? Tak pernah makan. Okey. 1 2 3. Siapa lagi? Akak. 4. Okey, bang. Balik dah. Abang dah makan apa? Okey. Nak bagi orang yang tak pernah rasa. Orang tak pernah rasa. Okey, Siapa okey. lagi? So ada 4. Okey. Kita minta Mira. Minta 4 sesi. 5. 4. Akan dah makan belum? Okey. Minta 5. Ha? Kopi dah bancuk. Okey, keras tu sebab apa? Cara penyimpanan. Maksudnya jangan letak dalam kereta. Sebab bila panas rumah dia mungkin sini. Dia antara kalau tak orang tu atau kalau tak customer je. Sebab dia memang tak boleh terdedah dengan panas. Apa lagi? Siapa yang tak pernah makan lagi? Tadi ni akak ni. Kaki satu. Okey. Belakang tu ada lagi. Bagi akak biasa. Okey. So saya nak makan sekarang. Makan sekarang. Makan dah. Kau makan sekarang. Makan dah buat duit dah. Okey. So kita ada sediakan sedikit makanan ringan. So bolehlah kita jumpa makan. Kalau ada apa-apa soalan nak bertanya ke apa, boleh rujuk kepada kawan yang bawa anda datang pada malam ni. Okey. So jangan lupa kita masih dalam promosi sekarang. Kita lanjutkan sehingga 31 Ogos 2026. Apa promosi dia? Okey. Siapa yang belum jadi ahli gold, anda kena bayar package Silver Plus RM1,920. Akaun anda akan jadi gold. Kalau tak gold kan RM3,000 lebih. So you just bayar RM1,920. Your account upgrade to gold. Okay, alright. Sampai 31 Ogos. Okay. Dan siapa yang buat pembelian beli 2 kotak replika, percuma 1 kotak replika. Beli 2 kopi, percuma 1. Tiga dapat 1 kopi. Beli 3 kopi, percuma 1 kopi. Okey, betul. Right. Okey, so ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita tamatkan kita punya program dan saya menjemput anda untuk ada jamuan ringan. So, Assalamualaikum. See you and see you. Thank you very much. Assalamualaikum.